ku bakke silanga kenna tawra kembendina ke sabura khariro kombendi ini wunya kasonga i kombundi wa qarato kundu hina koy ma alla ga warne hotana ko ke murin alla warne hotana ko iqbarendi ngas lama on jope mo ni kiyai jeni nga sabati ya gare kamma anto kombendi ma aga karako tabe kem ballani a warne makane alla rakilita nanya ati gindai himbe ga maro islam ya usre hina ina kame jane bukendi yugondai walla ya gare gandai aganda nya ka himbero ya usre kebirenga kinnan sirikalla basana ken kallen dangi ya garon kota on kama alo hora on bonondi ara dinan bonondi ara ikina jamba ari yu ya garinde ari wonda ari yakin jamba kebira gina ga yari islama gun yari siriya yondi ga al muhsin hotangante kebirenga kinnan sirikalla ken ta qawa walli qari nanti ana alla dugu alla gana kari kota bella kiga kin aya gari wati kebe alla farande khudu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila aha giringare ayan gari awa muhsininda alla farande kebringa khari keriga alla gati mi ganda killenya kota be ayagara kille kini me ken kille min al bayti ila al qabr ni tokko kombendia miga kara ati ay timbugo tawane indiga kara tawane si sawi me mentiya ngujene hobre bismillah واللذان ياتيه اللي بيغا يورني قولي بريكيا أنقل سلامي يوني قريه اللي قطورو كبرنا كني أوا يوغو بيغا نجيني غا كي وقتنا كبرنا ناتورو والما يوغو دو يوغو كيغاني لوتيغان كاونغا كيغانا يامانيانا ني تورو نتي كايندي كاتوندي نا تهوتانيا ني سامبا awana gamuni na itaunde haren kama ni jongo ya haren palea nasnamine koti na nyane ya gallaqum bitere nambuguti ya deben killebane ma killebane limun ngaradi batin ina wongariya donc luti ganke di qarakenye o kim pagatinga kyanya yugo be gandi me yugo mundu shedan na ati ganda sabatindi ini kyanya na debendi بسم الله فإن تابا أتيه اللي قلت بي يرى كل انصرني كبرين قبلي بكي تورن دموا إن الله تعالى كان على مجري أيوة تبوري غنيا مجري هناني كبرين كيقاني كيم كندو اللوتي غنكاو حدين ديني كندو بكيقانا كيتنجري كيقانا كيتنجري imam malik ma awani yamundi luti gankan koni una gidu walla himbe gara nyaw aganya himbe yaw muhsinin niwo muhsini hew andani balugun koni niya siremi jakoyani warai kibrenga yagi aru yagi mbala untadi kibrenga ni gidu walla wakin imam malik ma habinga luti ganka wonde ngabi hanifa ma kanti luti ganke na riga na siti nandiga tay ho gili kama gide be gangila makumbe be gangila mayite be gangila na nyondo na siri fa Allah yimera kenya nyiya ni debe mutura kamundi ni kuparni mbati Allah yimera kenya tikinya sirni mo kemma habindi iwolu tiganko haddin kemmo ko yadi
ma shafi kinda difference nya himbe ga wanya na aro agonya na himbe kinda difference nya kundo mena bismillah إنما التوبة توبنا على الله الله واجب إيمي كما إلى توب اللغة تيفا سمنتاؤنا للذين يمون سوداناني يمون سوى قول برينيانا أيوة حال كونهم يسمنتنغني ثم يتوبون كم بل إيغا توبني من قريب ناني وچم ملاتو فأولئك كم مغان كتسرو يتوب الله تعالى وتوب اللغة أيوة كم مغان وكان الله تعالى مغري سوانا غني تيتغوننا حكيما أما غري كمنينانا غني بجهالة ثم يتوبون من قريب هو سرقا يوكو كوني مغا يقول كم في الأمورين هم من قول برينيانا بجهالة حال كونهم إسم تغني أهي غرا كتاين يتوك إسم تاغنا بس كتاين ترنا بدا ناني كتانا أكتوين تنغو kutayin pakati Allah wo kutayi ke masiban do a junubun do a kanunta honsu a wasu kahmandin to a gumbo wasu ne kutana ga li'anna ashadda an-nas khashyatan al-ulama baza Allah to da ngani inna ma yakhsha Allah min ulama him al tuwana yankan Allah inna ma lil hasr tuwana yankan Allah kindi kinga koina ngane ke haidan pakarenga na famu Allah kutayin pakati tuagungo gili kibra kiani muradu summa yatubuna min qarib awrini qabla an yaghriru qaribu kinu nanti agaranya adallanya na ko ko ya ko ni mo be anda ngunya Allah kutayin di arusurun to nyangundendi anga kondo wakati ke besa annari tangandu ina islam sire ku yimedi Allah haminta kinga akondwa ubi akaswa ubi watwa كم بالبدس واتويري لا كم بدي صوابي الله قتي عقلته بهني هني كي ورني سرير أكمل نيو ونسونيا سقونيا إندي نيو ونسونيا الله كتير الله قصيندي هني ورني مني كذا هاري نيوكيم بكيني مجوبي على جوبا تانون كرا نالين نغنغان كري نالين جيمين كري kata nyungi ngoni go biene qoronforanga har kallenya halle na jopa agana tobi Allah ma kisunya hane mane kesu wakati ngani islamu nganda surna himbe halle al iman bil ghaib akem mo hina ama suwar hina bila kebe nyungi nganda ki qoronforanga wakati kebe nga himbe go lagara gindai agara kenya aw kingalli agamanya yimega kana lagara aw kengalli kem pakatinya ni tubun tarigini komenda nyonkin kinya halle qoron foranga wana wani ni anda lagara wari himbe ga wono ankenda khosre ginda ngasro ko bure be ga wan kane basambono anda kengari kibringa amanya mu'mina bil ghaib alla qati mu'mina on shartinya ni antu umina bil ghaib anga mahimbe wari aga kanda fare mo annan sagai na togo ti farente wona togo na nya ti farente wona nya ngani mi yaren sa halay ay an qarib awrin ki ay Allah yimira laqin woni mani sawura awni gawni go laqan sokono Allah ti keni wasi'un tun ka yuban tanyani ya mani sabura o walligini wasi'ul fadl biyadihi al fadl yutihi man yasha tawwab rahim nangu kome Allah ra begwa tan magangi ken kutu iya hayndi magangi ken kutu anna kawni ke hinindi Allah ra kenya beguna awa nandinge kallina ngaba Allah da ngati gandenya ni serenga golli burinya anga dalla kama mo manga qasono mango kontono wate maga magore mpinya nan kita kenya sabuna anga ranta kan kuta kenya na ken suwadi ke suni komensa usrenyi wayo aso ni menga qura nandi Allah ngara ku be nimisadi wanda ra ke waranta menyana ko gado Allah na ke su ko mandenya me aga ndanya dinubu nyam mo harandani anyon kin ko mase baka nani amakni akron foranga o kiani sunnan dun konum mazhabinga
koy ke da sere gandi kara wakati to kalle mo nga benni ke birenga hadamare mi wakati su wannan qaba tubun kurman ka gundi ba sere kam may du qur'ani nan di hontingi anyi ga wata ngum mo awaran nyon kolandi jinu be ga winga ayanga babesu ke sa waran wakati su sere nan qabi tubun kurman ka gundi bayna hakaran temu kallen du ku wakati su kinya sawun abubakar nya ko siddiq radiyallahu anhu ma kharaja minni nafasun wa intadhartu awdahu ngi abubakar neewuye madumi bakinge hina ngara neewuye banin sagayen awan ngata kona kendu ni me ma kenin ngen neewuye la gariye ati kana kunduye basana han marame ngo neewuye nyana iwoti ni kurondo kiye anna tampille wujunu arwujun nagati neewuya nyana hono ken konni me ala kul hal serengo neewuye nyana neewuye banin ta sagina bada mandal luzunu kurma mundu alla maga yalli nalli qariwa hanke minnan kutiketa alla gata li ahagara wu kurma kinanga akata sigi tabe kentanga osiki hanke ntakitene wala serenta du himon neewuye be izawra komen na kallendu wakati su annan tubi wakati su na nyi ko komen wo tubi ni an Allah nyini an to bulli ga daga ne bismillah وليست التوبة ati tubu manya yemun dangani kungara golli burin golli ima girikin mode makallin gariya yani irigin yonkin futu yendi yonkin kin halle qoron foranga ay ati ma kun tuburiga basa himbe ga mai igara kengari keta inta kun tubuli kana bismillah in bagatinga anati inni tubtulana ngitubi siza basanyi mi yaganda wari ay kenta nahne de kenta nahne la budda an tu'mina bil ghaib bismillah wala alladhina ati tubun targina yemmun qada ikraimi nani ikunga ikara kahira woni me kamma yani la garan tubu aha ken gabe mu Allah warna siroda kahirun jahannama di ma jahannama rakenga yotin Allah sigi honne o ganda sage keta o gullu siran gullini wa hakada kesu yimini maniya ange masagai manya halena wari kinya na kesu kita bismillah أولئك أدي كبرنا كم عنكو تبرو ولا ينقض سو دعني الإيمان أتورندني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا وكي إسلامهم كانه أرسلامهم جبا وقتي لا دبيغني أو كنتا غرينو سرقندك كراني يقنتو أي مرمين ورينهم بيغهتي يغاركي رميدي ayagar kutulle mu walma karanteke mare mulle mu ngorni awa makaranteke me mare men yugo ina ko sagare ira men ngara awa hurujanteke kama bokken ngure ni keda yagareke koni hinda hin suna kenya maketa andal lunga ken jirangu me keda akenya yagareke yagini hutam pompintadi bane andal lunga da yimega ana kini sirei na yagindike nga na ahutan kulliga hillo ma ana tono ay menta yagini anta kini sirei yagari yimega na tampi yagari na tekebrenga ngoke kinanga anni lawara awakenga na lunga da ana kelliga na yagari lawara yagari na yagari sirei galada siko wal maga ana barake nyimi anta kinni sereya ay menta yagini anta maga sana yagarenga na kara wakati kebirenga aywa ay mena annaka munde awa yagaren kiyamutu ukunna gati yanyi adangani mira kebe abu qais gafati ari yaken tono kabishatu bintu mu'an al-ansariya are nyugo wono aywa kengiri atoni qais aywa yani yugo ya haritana remme ari ya men ngara imma banike kama ari ma keto ay menta kinai andan nafaqa kinai ya gare kiri kata Allah faring sallallahu alaihi wasallam ati Allah fare aba qais fati
are yugondi mutu anta kamani nafaqa amin killen ka waranga o yagini mo be nan awa nkina ga nafaqa na Allah farenta da to an kombendi aywa Allah ta'ala mo be ganda ni gallada aganda ken da bari wakati kebe ona ken koni on ta to hingo mo be de keni o la danye Ibrahim to ko ndina ayalli aha ke suwa ko ni Allah sallallahu alaihi wasallam amma hinun da barci duya ai me hakarlanda waraybe ko ho gandari illa da qasiya awtini sigina Allah ga lawara killebe kama walla dayni sigina Allah ga lawara killebe kama ini kima ko ni lada Allah kallinga na me soki Allah da ke tono anna Allah kallinda bari Allah da lada Allah kallinga na me soki Allah da ke tono anna Allah kallinda bari ayalli bismillah ya ayyuha ya yumubinu kunni la yahillu amadiga an undangani agana yagare yimme wutu kenga karhan na nakikenta gemede aha yagare ngana kara anga kiyengutun ngana yagare yimme wutu kenga ti kiye wutu yagare senta da dabarenta da awa kinenga na fati kinen wakinu ko harin nokutana himbelo ke ganta bana mi asurati mi siriga karani yaken to bane anga yini yarugo oni sehendi maga kine mare mu benu wono kebrenga him awa kunga na wara la kebe kene wa tiqi wuti ariyani la wakalla to undano yagaren yime hitiqiya ay yagare kina ganda kara ay me hinye yime maga yugo be ganda lungada ayagani kenye anya kinin sirewa amanya kinin sirewa anya kinin karungewa amanya kinin karungewa yugo be ganda lungada adigada Allah da kina yime mo be ganda lungada anyagai yagare sugaro yagunga tabane nambu hare Allah mati aha wana naqi hare naqinengo madhabinu benu de kuma madhabi yagare nyagin balinda isudungete yagare ngoni gawo yagunga nambu wane naqinta kama kare habe he kitana he killa makiye kine awa kone ma giraga don gullada su aro Allah kallenga manyoro Allah kallenga wajibi an kama allati anta gemme mu'minan da anna yagarin me wutu tikiye nyani karhan na naqi san sirin na to ay aw gemadiya aga ma gemadi ar himbe na gemadi kinya yaqini kinya na kinai كان الله خلينا بسم الله ولا تعدلوهم وقام يسونتون دقاقوي أنجي ميرانتا وتنو كوترانتا وتنو نا تغنو عندك كراكيب الناق يموتو قم جاهلية كني مغبي أي خماء كن قهنيا بسم الله لتذهبوا ودا وانا دغا ببعض ما يويا آتيتموهن كنيا غلي هوتينغا خماء كن دبري بسم الله إلا أن يأتينا وكن إتسنام ومن أم الأحوال هو سوغا كوني هو يقولون أنترو كنا كني مني ما غاندا يغارون غانداري فاحشة تجينيا بينة كم بانغانتي غني ما يرغولي بورينا همبي بانغانتي غني إجيني ميكوري كبرنا فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعنا sirratu aqura da iya kanjene ma kullenga da yagare kenti ke mun har honne mo kebringa an ka hanan kurai mana tan daga ne basa sirengo kannan na gurenga di ngana finda wala si sabane kebringa kyan perli aka gullen sirehe aw sangara ma gullen sirehe antanya more su batunu kebria an ka hanaro an tatten ko ni kenga an ga wa adawnu mo gobe ma ga wotini nganguren kinanga una ra khawara do kembi di basia ba ken ko mana kenya manati ndangara ido iguren suna diga an ga hana ginde an guren karu gantandi kebria an kana hakken to kono agan qawati himbe ya awaji mi denga an kamma an kana ken to kono la tora ke wurin kini
umata anna honye himbe ganta gemede ay a haqqe be gan kamma an kano ken to kono parce que an pakke be ga kamma ama ken sigin ibanga na ken to kono sikanta di a worni di anna wure be ga wim bata ke be nga kinnanga ona ra khawara wal ma muki honda be kinnanga ona ra khawara bismillah واشروهن قريا مرنيا من لما يغني دمو حرام فرنغاري ديغان سري نحغا هو غني واجبيا انكما او واجب انكما نا سو دبري بالمعروف ني الله غاتي همبي سرني اتين دنغني او واجب ني يون كما نا كسو دبري فإن كرهتموهن وكم بوكوتو كوتو كوتي نا يغارن قراوندي ادينا نانتا سورن همبي حله كين قطاسيا وكين مشكلة قورياي كين بروبلم قورياي يوكم كما كامي يوونو أي مرة يغبون الدين عندي ما يعرف بيجوا ما أنت هربان يعرف كنارا أنت هربان تو أنت هو يعرف كده هم بين هاوان كينو يعرف كما كمباني نانكوتو أنا دينا يعرف كذا أنت كبنا هو يا هم بتورا جوان كينو يعرف كما كمباني نانكوتو دينا أنت أنغما دينا يعرف كذا وكي يانكوتو هو سيهنا بس آية ورني قو أنفسكم وأهليكم نارا قراغا يمنو داغا كورين تانغا يمبي بيري يمبي كتو نغانتا بانا سيرنا ويدو تانغانا هوي قمغو أنغانتا هوكي قسنتو يبلا همبي يعني واجب نغا يون كما هنا كيين دينا نياغان كوي إياكونا أنغو خير سنيانا دا هنا كيين هنا بسم الله فإن كرهتموهن gilla ganda yagarun koni anyam maga konna wulli anta ka gabuno kube kibrin qasabari فعسى أتوسيني أن تكرهوا شيئا ويجعل الله تعالى خير يانا كندي كثيرا كين خير غويري أو كين الله تكلو ينادي على ولي مكتناندا himbe gan lensire aha an yakin wa ma ho ndano an ho hamana konna wulli tibe tannan sabari annan sabari arawnyana Allah warni khairi khore kinangadi ba Allah faran wotini sire ganda kara aywa himbe ngo to qada tari akra halle aywa sadaqa wurunde ngadi to wadi aga karana ken to igonna hanatai lensire wadi himbe go duwana awa isarna karantenda araw nyana lemi worni kite himbe go nyana ke duwa nyanai wabil jumla nan suron dikata yagarunga jukku sire nyeni hari igandan toro ba Allah faran mutini yagarun qibarin di yaghlibuna kariman wa yaghlibuhunna la'imun ti sire gani sire nyene manga yagarun la wokenga ngai sire gani batran sire nga kingero yagarunga ti fa uhibbu an akuna kariman maghluban wala uhibbu an akuna la'iman ghaliban ngema hola mini kembira ngewa munda nanya yagarun nan katinga ba kemure ni sire nyene manga nta munda yagarun kelebu ba kinga nanya kemure ni batran sire nyene Allah ko musrunya yarum burin andari warjagandi asrun won antake walla nga to kam gamani awtini da Allah subhanahu wa ta'ala kinin jagalli kenye mungera wa sabariyen wure ngana war himbe gana wudu kinga maka ta sabariyen wure ka ngi gara wure bane Allah tinnan sabarin gara wure kibira nga to ma ken sabura manati allati yokumun jarabini kinin ka jarabunye nya ande watintinga korintinga harbanintinga kibira kinin ka hata kin kunye nganda ke buyi ma yalli Allah go won himbe tan kinin jarabi mo kentu nga to ma ken sabura hakeda
ba khairi gabe wadi ago tora sunyana nga anga namuyi an hangadi ago tora sunyana nga anga namuyi an khairi ngadi wadi ka sabari akone qoto yimbare halle nanya qoto intanu asabaru ntakone nga himbe ga mushkila nga problème nga ni Allah ga madunga ti himbe serna tore maga ngeni yagarin jenana Allah ko ni madunga ti anda kime to kamaga awrni at-tayyibat lit-tayyibin yarin jenana ko ni sere maga sabarna ken tore maga ken ko ni Qur'an da ken to kono fep ken pala ko te kesu angane kata muyini kinya sirene angara ndagi mega magati una metoro de ana nyinga ngana nyela anga awalla waram o harampare am patimi am bore a hore bilango ni na yawunga na surundi muna waranda na surundi ngama metoro e kentadi bismillah وإن أردتم أن كن يغنى الأمور استبدال زوج ننتي أيوة ngillan kun wanda lamuru istibdala zawjin nan dawo yaqi haragunu yakin no kunga keda wa munda ni yagare wo yaqi akanta munda na ka hukuya kin wo gabuna da manta munda na ruke ka huma meya o kin ngara yanka yugo be no gondi wa ataytum an kun kada bani ke kubati na gure gabenga hutampun kinai فلا تأخذوا شيئا ما دنيا هو هوريغانا منه awagilina gure kede ma ho horigadi daga luwanda ko ni anan dinga munda na ke wara na ho wara batendi ay ke bidenga ma horigai ahu tempo ma horigai atakhudunahu yalli ankum wadugane hotelli gana tunyangunde sabu dangani arajunubu sabu dangani apanganteni de anyimanti ahu tempo nyeni ay angi nga munda na ho wara batendi na wara angi modugane kelli gana kenne junubu de kenne tunyangunde de wa kayfa qamwani ankum aywa kelli gana yarenga bas ayugo kiye kata yugo ibati yani kemure nyaganga nyabani kebrenga hutampo suni yarenya kalle ko to ngani hutampo nyaganga nyabani kebrenga aya hona su kenya halle angentin harsa tanna manirgane aka bugan kinye da mabugu yarendi anya na munda na hotona wara batendi وأخذنا ميثاقا أغرى الله دون اللغا يغرون الله دون اللغا منكم أنكم يغيا من برغتين غني كن منيا هتو كسلا موتني أو إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان فريضة الله وسنة رسوله كن دم بيغو كن كن وسقنا أيوة أغتي أغجم هون سدي كبرنا خرا كن يغون دي يغرندا ina me tigiti alla gara ko mogobe mina me waraka di mogosreya aga ta gari getai utukati kanne yuwani keya ko kebringa angena ta ngo hotana wutunu himbe ga wa mo angena kin kantem buina wara ti basana ne ga mun angenya ke gari la yang ko ni ganya anga tanda wara utampon suni ya garen kalliye alla mata na wara alla mata na maga wara anga walla Allah walla بسم الله ولا تنكحوا ما وكبر الله سبحانه وتعالى وديكي سورة دي هو غني كانوا كوارينغا راسويا كوني أما دنگي هو هوي كي سوا ونيانا أنيا مغسري الله مغا هايغا لكين كوني همبي غندا جيمي الله أو كما لكين كوني وكيدا كيني أوا همبي نقا يغون غندا جيمي سرندا همبي نو يغون غندا جيمي سرندا aw kun kana konni
ni aywa agara iwo ku qintaran na bure gabe wa hutambo o de haka wai an taqbal logono kenga o mazhabindi ka gabo yan ko ni ay haka ma ko tan kembe kenga no al faran dangi halle abubakar dangi halle Omar kiyendi hutampo ke ta nya mo goy mo ontay ba surun commencer hesene na bure commencer kitene la yen commencer rini Omar ra jaman ka mo me ala jaman sukri bitosiki awa klimen mania hutampo on kawana ko nanti an sigi kampakaya en besuri kallengo nanti agabo ila ko ta hanan yagenga bo hillandi o jamaari nanti kebirenga ona hobugay bo bitosika ningo leyi kebira ona nyamani mi Omar ra sehengudu sehenon ati أيها الناس الجماعة لا تغلوا في مهور النساء قاموا دغران قرا يغارون بوتامبوندي لو كانت مكرمة في الدنيا أغناني هي سرين دونادي أو تقوى عند الله ما ناني الله كنني لكان أولى كم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم kebiranga duna hisre aro lagara hisre himbe gan qabana nya dinanda besu kinya Allah farin kebir Allah farin yana de ma asdaqa fi mar'atin min nisa'ihi wala ahadin min banatihi fawqa 12 awqiyah Allah sallallahu alaihi wasallam arin yagaru wal ma'aymi yaqu hunta di himbe hutamponga humu awqiya tammu ado hilloy أو كيابان سوغونو كين تنال درهمي أي دونك يوم ريني كمون نغتي درهمي أو تنسيق درهمي كيوم ريني كيوم نقرأ أكو تنبول لغندي أنا الله فارن سيري وكيوم رينا أوامنا ناكونيسا بيسوتا غابو أنا لغندي أنا ورا كمباكيا كيوم الله فارن مدنغي حقي بيري أنا ورا كينا أمونا كينا كوني kebe sehem warne gidi ken kama ya harunda sehemundu way kumme ga sehawu shiri ya harun sehanalli ati Umar yu'tina Allah wa tuhrimuna Allah wo kunu ange ngo o kuyen nagasini يقول الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا Allah watni Qur'ana di an kunna nabure gabe kini yagarun wani hutampon mututai akini halleya kama horigiya aramun kanne qintar kimuran nabure gabe yagaringa wena koy ginde haqqi gawai donc Allah ni nabure gabe ani killa qosona ani haqqi yugo konni nga Allah ga makken konni o kebirenga haqqi logoyim pakken ngono nga gaboyim pakken tan عمرتي أصابت مرأة وأخطأ عمر أتي يغارين جمو سوابا هارون دا يغاري بيتو عمر بيسو غواتي عمر يا نجلا سوابا فتا hutan bollo e sharia ni haka wai me aga waya maga dangi kendi ay anda gi muhimbe dani Allah ma haka ko nan ta maga dangi kendi aga nagi muhimbe di kinyen bismillah ala kulli hal na hutan bollo gondi na haggabe konai kite gabe konai hikima gabe konai way tawina sabuya ne yagum barkandi hutan bollo gondi awina sabuya na lemon barkandi hutan bollo goye awina sabuya na yugondo yagare inna kan kanuye na jidi awina sabuya yugondo yagare inna kan kotoyenda konna wona kembugadi grâce ma yawi men na hanni koy on himbe go ku sabuno awa sirena kenda bari ko yona makabe nka anna hangal logo himbe go randa na haga o kenga on kenda barni
bismillah ولا تنكحوا ما ya sedi an kunna ma hon yagi نكح aga آباؤكم hawanu gara ken yagi de ya anu Allah to yagi ake ta Allah subhanahu wa ta'ala awani zum haramun kuni kin himbe ya haru benu ya on param tenga an kamba awani kunya kuni oda sisa la kenyi nyana nan kaso aha salama on kana nyana bo ko honye ni an haram parehe an hari nyangen ni ke sawura Allah ra ken polo ba ne ko hina amaro hoka huma me kutundi kama ka honyagi aga hawanu gara kenyagi bismillah من النساء gilli yagarunga إلا ما maganta haban yaqi yagume سلف kinga dangi kebirenga kempi nyimi ma'fuun anhu allati yampekendi anyi garanya alla ga tara kinga daga ndaya maga awara aha kebirenga iya hadi aqidu nyeni yagunga sire hawa gar yagarebe tamman mutu bane har nyaganga banya kin yagare harami lemunga sire remengara awanna gamuni awa yagare tamman mutu bane kebirenga kin yagare harami habenga har ginde nyaganga banya hina kebirenga natikira awanna gamuni awa atu izum haram nugu takantengene honu haram tengo tikalla gunga honu kalle dambe honu kalle sugunde o kebirenga kini imbe ga haram tikalla gunga nagato yani kini banenga hilandi alle nyugo nyake an kisama nyugo nyake yani le nyugo suga bugandi kin nyake kin nyagum param tengo bo kengani kalla gunga sikandi keni yakemma sire yakemma haram tenganga angaroti angar linyagaren tamang mutu bani hari nyaganga maya ama haramanga keni sikandinga nagatandi keni bintu zawjat anya kelli nyagare sire gara yagari yagi bani ari nyagaru benu gawono himinu go sami anya ko kekane ihramanga ku yagaru nagati tahundenga nya man kamma bane ihramanga maganda yaqilli nyagaren bane kinya maharami sire ganda yawa attahu yaqin kama man kama katam bilagaro kebiringa anda gamuni li nyagare maharamanga hina nga imam maliki ma muradu ngeni at-talazzuz mutlaqan nan lulalungo kingulo kinyi har gindai loyi ga manya bismillah innahu wadi haban yaqiyaunga kana hawan yaqiyagunya anya gulli ngarinya ya anya gulli begunde ya hawan yaqiyagun bono sabilan awakilinde kula sire magaya anga bugu ho de kenan pawai an sara habe an pawa hawa an kisima hawa an kogo ku gara ho kagumago an paba ya kunsu an kisima ya kunsu an kogo ya kunsu kensu aka awra kensu ay bismillah حرمت أمها ida gamma no haramunni aga kamma aga ni yagi kem mo bani yani amma sarama amma ma sarama digana gata amma ampawa ma adam mama ken so amban an kisima ma alo an mama ma an ko yugo ma alo an ko yagarema wa hakada kem moli yagar su sarenga kinyanga ken su yagum paramtengo an kama ayan kam mo asige mo wa banatukum agari nyagarun ka yagum parami agaya ho ga bugandi anyi mere menyani ma anyi mere nyagarenyani ma anyi mere nyagaren kismari yagarenyani ayan kam mo andi manu kuna gorni gwange yi
kinya param tan kama bismillah wa akhawatukum aga akhiyarun qahno kimodi andu ho go habe mago mai kille maknya ago sare habe ken su yagum param tenganga wa ammatukum aga hagarnu qaw kimodi ho hodam pawago habe ya gare sudam pawago mai kille maknya himbe da go sare habe ken su yagum param tenganga wa khalatukum kim mo bani yani amma tungurni kadi ay wanne gamundi an kisimaka akhiyaro an ko kana akhiyaro ken qawrni kim mo di ken so jatani kim mo yadi wa khalatukum aw gillik aw yagaram param tunga kari aga matugunu ni mani alla ra ko doruti hawan yaqu wa ken to ni hawan yaqu arabu kanende arabu nati khal ken ni genga khalatu kini nige yagarenga amma do yugu benunga o habe mado habe wonni kunda anniga madu yagaru benungo sare mi o habe mi o sare habe kini nige yagare khalatu Allah do kunya yere kun ka haram denganga amma saga bananu ahaba bananu pille makinye ado himbe go sare habe kun param denga na kunya yere bismillah wa banatul lakh akhi wal nyarun ka harami anga andu yagare su haba go habe mago sare habe kulli awa kunya garu haram dinganga wa banatul ukhti akhi yagarun qarin yagarun parami agai andu yagare su mago habe manda mawo sare habe kin yagare haramanga wa ummahatukum وأمهاتكم أراغم ما نهرام أغيا ما نبينو كونغراغا سوغندي ناني سوغندي ماتيمي أها أنغري يغري سوكم وانسوكو سوغندي مچن نغندي كبرنا أورو كيني سوغندي نغا كينغو جاتني قومي أما أو حرام نغل لندني قومي أما أها سوغندي مچن نغاي وكما الهامين سينو هنلي aywa ado qasobane ma ado qasu hilli ken no gonde ga nani lemmi mahate nan kari ti yigandenga abraduni komboke yayi ngandanya hate akari ti yigandenga hari gine sinon billi ga matimi o kuma habindi ken ta ka toro ni nakari ngananya mahate aw sugunde mu ce ko ni de ken no gonde kebirenga yagare be ganda kombon kinai kebirenga kimu jatene akoy amma ya gani kebira yagare ke haramai awarna kuten ko ni o ken no gondi o ko mala habin ngotini aganda yagare ke kombon sugu ma ira katike qamu na nyami jiyadi mana nyami yigande yadi awa yigande wal majibe ganda katike tunini anga tunuti katingadi ayare ubin adagame ubin atime ngamma nda nyami yigande de himbe ga wa tunini ay ukuma da matike wa an koto mogobe laqem bane hede aramini ararundi dan ngunenga wa mira kamu kharaga mendi na jako yan sonay mogo yugodiwa ala kulli hal ken so jatene ken katika bu ya garebe kebira ken ngujati no comme ama ya gani en tant que ago sugunde mu cenno gondi ama hate bismillah akhawatukum adwa aga aghyarum parami agaya min ar-rada'ati awa gilli sugundenga an sugundanga khiyare ando yagare be yagare yagare mbane kom bonsugu ambane yagare ke sarare nyagaru nyani wa magada menye kom bosugu nye aga su sara mahewa asu ambana ba Allah fa sallallahu alaihi wasallam yahrum min ar-rida'i ma yahrum min an-nasab ti sugundengo ho haramundi ni dambe ngara kem paramundi dambendi ayanda ko sisa ho gana akhi
ago mai ago habewa magana ma bane aganta habewa magana habe aganta maiwa kebirenga ti kensu ya paramtenga kama kimra hadisi kira gati aw sugunde ngo hom paramu ni dambe ngara kem paramundi ken ngure ni sugunda ma are miswa gara sugundi haram na ngi do menaga himbe rangen kallen samaw angen kallen palle himbe ga nyaw ken so ko mantenga di ando himbe ni gara menya amaga pille makinya kunga wa kem mo wani akina ren kutun su ko mantenga kem mo di ya zawra yaru ini hakara to kedi mo siri si sahalle o kar sunti ke nyagamin tinyi mo siri wasa ya ngare be gane yaren kasenga kandi awa ya kismare be gane karo awa ko mo tuna kine are ni wulle mu himbe gane karo himbe na karo wane ko mo kine bo Allah subhanahu wa ta'ala na ni ka kombo sugunda na ngai an gaba da katin takawana anya yini mamu bi hagarin kan da ngai ne katin ko mun daiman bai limi be ganda karo bane wo ko bonkine akem maka hosiri gore ma awarni problem gore akriye kane ambe bola ko bonkine himbe ni sizade iho wonta ya ni me khari ona akini grare menga mona akina ko le menga kin lan ta yana khari o himbe am bonta ken suide aha won ku be garan ko bon sugude aro kun so ga wala degere banere siza mani kulle mu be hayno siza ay aranta ko mutu kadi mangane mamenyi anda golli buri khorenya anni galle mu warata ko mutu kadi basa ari ni ngala ko mo bane suku ana qomi akhi golli mu nyaganiya donc ya warna kem fam mo siri aga nani ago hinne be rondi ni ago dume be rondi ni kataka ne in kata yagni me kempi ne ndo kendo me nan qoraken himme go habe yani andai haramina o himme ndo me nan qaso kibiran kullu wanyana iso habe kene o ke heo indarni me yari kene o ke hewo wure mulla warni me yagi kibila kembi basiya ago himbe no ngana qaso kulla wangana me aganta himbe no ngana qaso kya warni nya sagui intar kata me yagi gire mun tar kata me yagi kibila sireni du mo gotay bismillah wa ummahatun nisaikum ado aywa naam aga yaqum manuka kun kahana yaqum parami aga ya ko kini kala umbange warabaibukum ado aga bi borolemu kini mania anya khilleme kini rabibanga akoro an amma allati aga yaqul limmun benu iga waga iga qoro aga tankama min nisaikum gilli iga bu aga yaqul limmun ganiya ma oro yagarunye aga garo himbini oro kunye wa illam takunu an kunyu gamai aga garo timanunga kebirenga aywa junubunta aga kama aga na aywa annaka mundi ali nyagaru mutu yani ayanti sere gandaro ti yagare bane are nyagare paramanga nkanga na ana manta mangutu nyagamanya angana bugu kendi ikema harami annan katarno li nyagare ndi di nyagare mahrama hina agudina wasa agudina yon kabari li nyagare wonta mangana wuti bane mam paramanga allu tayo amma amaru tayo ahramanga كبرنا اللاتي في حجوركم وأركين لا مفهوم له أركين كنا للغالب كان قبا سرين كوني قالوا تي غريب باني كبرنا أرين يغرون فرانا أيام كوني مغندي عندني أروهم تكون على اللي أنكارا نان قرآن كارا
iworo kenye ka ay ila ko yandi kemba ne hede hara gandani ari nyagare be yari ati ko na kempa asu harama fi hujurikum kenyani alghalib kenyanga ba sere wo yagare be yagini nanti an wallahi ni an ballirina kara awani ni nangaba linyaro be go kemma wa kuma kata ko hina kinyanga ba